Hello, my name is Peter Kamau from Kenya. I'm an inline speed skater and a coach, and I'm here in Rwanda, Kigali, and I was also in another place. And I am here to conduct a training camp for skaters in Rwanda, and it was nice. I hope I have given them the skill, and I hope they have learned something, and they will use it to better themselves and to be a better skater in the future. And I want to commend their conduct. They were listening, they were eager to learn, and that is really a good job. And this is maybe not the first time, this is my first time here in Rwanda and not my last time. And I'll come back in Rwanda. If they call me again, I'll still come back. Thank you. Nitwa Muhere Theogene, nkaba nturuka muri Rwanda Bullet Skaters, nkaba nishimira camp tumaze iminsi. Twatangiye amahugurwa yayo, ama training ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11, ariko nyirizina camp tumaze iminsi 3, guhera ku itariki 20 tukaba twasoje umunsi. Yabyishimira rero, tumaze iminsi twiga technique, ukuntu bapushinga skate, style, ni byinshi twigiyemo. Aba nishimiye rero certificate baduhaye impamyabumenyi ko tuzisoje. Abangiye no kubyereka abo dukinana muri club ya Rwanda Bullet Skaters, ku buryo uzasanga buri muntu wese ukiniramo azaba azi uyu mukino. Ndashimira abayobozi babiteguye, nawe twabikinanye muri rusange, twakinanye, twakoranye imyitozo. Bamwe twari dufite inkweto zitameze neza, ariko twarabikoze biremera. Turabashima, dushima n'Imana yabidushoboje. Murakoze. Amazina yanjye ni Shafumano Saddam. Tuje camp ya Inline Speed Skating, nkaba nturuka muri Rwanda Hope Club. Ko buri muntu wese yagize muri neza ni umunsi wo gutanga yacu wenda cyane n'ufata na speed skating besha siniko ko kuzira kumushinga wese usangiza ibyo yize nanjye nishyizemo amakara kuvuga wenda cyane zo muri zari zitwaye n'ishaka
very big impact from them. Everyone is going to share the skills we have shared with them to the entire sports, to the entire club, from their respective clubs, from their respective community. So expect a lot. So I think when you come back after some few months, you will see the impact, not from them, but from what they should have done in their communities, in their clubs, and their fellow colleagues again. So thank you very much, and hope to see you, and also to accommodate you in the coming years.